Munini wa ngavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi Nyaga Israeli noritie siasa bareke kubangania kambi cia kuruira ite bia gisiasa kithurano-ini kia mwaka jwa 2027. Israeli augite bobore kuonekete atongeria mwanya kaunti-ini bakibanga gisiasa ni untu bwa kithurano kiu nongerete na kuga kagita kane gakuritira aringi kura ngugi na tegutonyerera siasa ite mbaru ya gukinya. Bobo ni tabura tugutaririrwa ni mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi. Kumania nerungu na nkinya mwanki wa gichia cha oro kuoneka ukimba na gutamba ntugo gwa ntugo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Munini wa ngavana kaunti ino Nyaga Israeli ariuga kagita tiga kinyu na kogua ringichia cha bara bakuthiuruka ibambe bakirakiririe. Monorita, business problem gatu na joma kanilani. Kali kiba kuleke. Kana te uma. Na ugira wega muno, awira kali okwe. Oye yare ni bakuraga ngondu. Otukola bokuga. Muntu alonga ba ngoma to bokolonga ba. We andonari ndende wa ndane kono ndagwa to ku mweshimwa baba kiregetia kamera. We andonari ile muntu alonga makunjia ndo akunjia tito lya ngibuli lya ngane kwekara. Bule awira ndende kenegeni ate chuare na mole chuare. Kiaria kanichania PCA Karimba wandia mitherukire gicigo mbunge kia Marham. Muisraeli augite achiacha baraba kuthiuruka na nkinya bakibanga gakiri uringi bwa chiacha ibambe barutarutire akariwira bagikaja kumira. That one is not needed at this time. What is needed and required to have the siasa to talk to the excellency Governor Moromi Njoki. Na ningemotera geria. That is my work. Kumunyiterera leveleni ako hapa ainue mikono yake Tharaka Nithi yende mbe mara yende mbe raga yende mbe chuka yende mbe kana tisha sawa. Kiongera riuga wona kagita gakinya gutire chirembe karingwendekira muntu wake thirwa akimenya kagita gagukinya kugira nigetegeta kweli utenyo nigeteta leo. Ndio matomone maite no tuto na miaki kumtu badule. Niyo ngaura ta Daudi. The time is coming. Ngaura ta Daudi ni morie baba. The enemies, they have taken my property. God cannot pursue them. If he say yes, Mushrari will advise. Simekamata hiyo nimesema. I'm not kicking them and I'm just resting, asking God who must judge. It is happening. But if God will be on my side, like you will be on your side, we will continue. Muthia Muisraeli araria chiatonicha akiuga kuria unjia bakuringwa miragi. Na chache orasi mundikerie mutikarwa na mutungate. God revealed to me nakakire muno. Bantu wengi baragira ko mujiri kologana atungate. Mutungate yo nangaia na garu confirmation. Psalms 105 verse 15. Ero mtume tuliye maguta kutaka musenge kanomo tanae Roma ndati ndenga bona bantu bari bikai banjo bana njoka na babo Israeli bakenoni mama na bagatulo na baba position nini kutaka moroku na mukararia no tomukararia kajaka jana kiboko. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Marham mbitagwa Martin Mugambi.